poštovana, obraćam vam se na našem jeziku, za koji sam siguran da ga najveći dio Hrvatica i Hrvata dobro razume. Dok dio stanovništva očigledno ima problema sa izrazima kao što su ja sam prvenstveno građanin Republike Hrvatske ili žene trebaju da imaju ista prava ili osudimo mržnju u našem društvu, kao i onaj kriminal i korupciju treba kazniti. Sve ovo me podsjeća na jedan moj raniji zaključak, onaj kada ljudi tvrde da je za dom spremni, stari, tradicionalni hrvatski pozdrav, čak iz opere Nikola Šubić Zrinski, ali koji je se u međuvremenu kompromitovao. Just to illustrate, as it seems necessary, how ridiculous is your proposal to subtitle everything non-creation. That would also include translating people's names, such as yours, Mrs. Ham.